Number 2. And number 1 cry. Isaac was say, Kromo say, or your complainants. Bear me PSA now to Mr. Seminar Warding. Respondent Vivian Ado Quapra and one who chinemua. Yabon credu. Order in court. Piao. I just say, I want to say, but on your miadum. Oba show is why your Bible, Quran, Casapre question up when we focus ya. Anybody at the end happy. Bible. Okay, yeah, sorry. Kuroman. Yo. Peja. Bodin, I am Isaac. I am Isaac. Mikra Bible. Mikra Bible. Sasema me beka. Sasema me beka. Trodo. Minitro. Unyame boame. Order in court. Pacho weja asembe na aba. Pacho we de menam na bone so. Eso e bone. Me no ba bi na tena ye. Nyabotire ase. Oh Rashidu. Ushia o baby. Ushia o baby. We do not to nanim. No kasi mi ko fi nko ye ne ho ade. Me ye sema ye so. Na ye ko muko no. O ye se nka me ye fie de kakra bi ba ono ka se fie de ompe. O open bibia wo nyame mu. Ti je se me na wedding. Ti Satan medical ko chia ne maame ka kire ne maame se na oba na ka bati mi ma ho odi ntimi. E maame ka se me do de band ya menya na se de ma no. Ti mi koda dwene ho na efe bi se me ye. Me ne tena ya me ye asede se me ye bia. Wo ye wedding. Ye wedding no. Me ye bibia me ne nete wonom. Na no nurse mi hu no nurse no wi nurse se me apostu no. Na me ye embroidery wa dum. Okay. Me office na oba na me hu na me di nkobo. Enti yes na me ye bibia all right. Enti no or nurse but later on yes oba study leave akwa midwife. To oje study leave no akwa midwife no o wie ye no wa mafie me ne nete wa mafie no ko ne maame ho. Ne maame no kro be so. Ne maame no kwapia ho. E fe na hima. So wa ma wo ho be dia wo ne nete. Bachani. No okọ ne maame nti mimi nim so wa wie school bi re school ese oba. Ti ma anti bibia na me frɛ maame na say ma se wa wie school no woni me nkyɛn no wo ho ana na maame ne say an wo me ho. Na me so me pese me hu me de woni me nkyɛn say asɛm bi si a nti ya na me nti ase na me de kɔto mpanyifo bi anim say de oba ne ye na me nti ase a ware no mimi hu so nti no ɔyɛ sɛ o ma me hu say ware hu timi ware bi ma onka nti ye kɔɛ na sɛ ɔna akoma osoro misma akoma osoro dom ka se enko separation 2 months ti separation na do oko school na one ntam problem bi aba na problem bi ani honom problem bi ani honom ɛna ɔba wa ma fie ɛna ɔkɔ your friends say ne maame ho nti me friend panyifo de tena ase na ase obi akoma osoro na ɔno ne kyesa ware ndi ntimi ware bi na ɔm se dabi nyesa na musa nsa ade na na mawo o ye oba baako nya baba baako na ɔmusa nsa ade na ɔso me no nsa na no ba cho me nsa no ya botire twa so sasem no kra na waka ne ti wɔsoro bɛ ɔtra bia wiai jali kwa fasuo nko abɛgye power na wadwira gu fam my lady kwa adu a wo yere de bɔ ne sɛ wotwa bi na wotwa bi na ne sɛ ne ɔba bia ne wa bɛ ma wo nsa wo ɛde na de nsa nom ne bae o ne o ma mbedi dia ma nom kakra nom de de ba nye se bia nye sa se bia medi ne ye madwuma medi nam na ne wa complain pay on complain pay nti na wode nsa ne bae papa se wonye nsa ne fi se ka bibi ni a se obi kan be ka kire no se bia se na oba ne ye nti papa ye se wonye nsa no na ofa kire no de koma maame na maame de oje ye nti nsa no kra me hu se ye etise me kra me mfa me ne hu ye nti oba na wode nsa ne bae papa de o se wonye na maame age nsa no no na chiri na be yese ne omienko ka emani enko twam ne enhu so obi ade no o se da onko na me padia me enko twam de wonso ready a ono so be kwa twa ne die na me se da bi se mienu ne yekoye ekọ sign contract ne nti gi se mienu ye wo honom nti ni krakra nya ne se last year October waware wo bra mo nko twa wade nko emi abi je mo fra lawyer bi my wife waware last year October waware me before the year crack ntina ma I say committee o jaun eye wo ya sa broken heart be e wo wurade ada school no ko na hwe no oh there be school there because na me hwe ndi na meditro okay ono na hwe no bachai enti e ba sa na mama ye crack nti wode san ko maame no na me yesi omi nkotwam no se onko nti wono no ware wie no na me frɛ ne maame
na me friend no maame ka chem say nature so hwa wonya be ma ne dada sa no obeja wo de me hwa nya nsa no maame no say me wo hu me no na me no nsa dada ye tra 6 years ti me de awurade nyakopo enti me friend maame e ka chem maame say enti de mo de aye mini na maame no say ai me ba no hu no oba ba akodada na abe ware no na ubefa no na so na wo ba ako na say so ntimi ntina biem no anyi obi foforo so a wo ha pa de say wasi masine ka sa be kire me ade na wo bo no oh wa bo ne da hwan ya wo yere o me ka se me ntimi nsa ono so da dia na e so na me na ono so timi timi nsa e wo me so o be ma wo no mo nsa de on se obi anka hwe o on se me hunu wa bo no because say bi obi ewura ba o ye na asini se bi mpraduasa na wo be no nsa na be bo ne dia ne ma me ma ne nwale wo papa e de ne ma wo bo no se bia bufu aba obese upie na akotena bonten no no akogina pono nachi ose o ma wonko no abobo no oni me mo ne bia ma twena to nchen ba bi na me bie pono na meko wa wona twena twene ba aha bibisa se bia be so na me pie na meko asi because yes ba bia ni wa ije free bar we see ni ho abi je free so oba no no akai ba bia ni wa we see bar bi abra wa ye ni bibi mommy oni di se bi ono so e kan de because me ya ba tan a me ma me bo me ba enti wo bro no obejai ne kwan na wafa so ajai no e na bia awade a yakokea medie ese e fa ho ne ekotwam se ba wo ba ndadi wo a oni se me pa cho ne ye wo ho no wo so anyo ba peso wale on pa cho de nyanye ready now ba me ba nyina ne se ye wo no mkoji loan 200 million bia na de ye car bi ho adwuma car nyina wasesa ko wafaka no ko na ye wo fie bi wabu akwa akiri wo no ani ye se roof level woni ne start ba chane ono be ware me japade ode ba ye ne ba ode ba ye ni ma mu nyina bitima di adanse se ne ba do be ware me japade ode ba nyame kura ka kumasi ya no ko ni ma na de no te o boase no atena enti no se ska bi na akodi o ba bi na me de kan pipa no koje ni wura no so ha me enti no onfa skanemra na onfa kanemra ni wura no se me fa misika meje me ka pipa na pipa no ntime nwe ti me fa skanemeje pipa no o ha me pa ma se kura no kura me change number na loan na koje wo yire no ya we o ya we me ni nyina na dwen ho na me koje so no onimo bia wa ntimi ana me namfofo ti se onipa kron kron frame me mfa bi nim so ibi kura me ka se nwe kura se bia no gina se on ma se bia wate se bia sikana say 200 million uji e di say oh 3 years money interest bi anka ho pacho de bo anka se interest madam funu no ba se no frame kura me mfa oh ena if you na yesi na bu akwa no so no me ko ho one time yes waton ma boga bi ba bi nse boga na obeware no no onu wayi na ni ahye ne se wato fie no abema no na ware ne ye boga sam pachani wan wanya ni lawyer obi ye boa yenkwa ho ma no so na ni lawyer nkodi nkomo sa wade ni yentwa mu sa obi tumi ko wade ana sa na ye na ibj mu me kama ye na me de ya bre ne twatwa bebribi e de frustration so ni hello Hello, my lady. Lawyer, good afternoon. Good afternoon, my lady. Me patcho asem bi da e punu isutiawa abrantie bi so no oba bi awale. Wo mo ya aware no ordinance. Court bem ye ntwetwam oba na etimi akoware. Emremu no obetimi aye ne sa. My lady patcho kasa no we chichi ba the obession here mamia. Me patcho etimi. What you saying? What me nka? Yes. Me si obi di asema breye se oni oba abi ware. Wo mo ya ware ne court mrem. Na oba ne den saba se ontimi nware biem. But court de ye nkotwa mo oba ne timi aware emrem no obetimi aware sa. Yeah, but don't you worry. Hey, that is a serious offense. Don't you worry. Say our ordinance marriage is a contractual marriage. Okay. In a form of a contract. It is a rule baby when you go to the appropriate forum. What is the appropriate charter now since then you go and nullify the agreement. That's what I mean. Yo. Hey, no one could nullify
because maybe anyhow my ordinance marriage a quite say unipa no ye polygamy say baba ko wa remember me you know. All right, see I was say a court now I notify say agreement na me best inside you know me guy na mean to me to should be then the state grounds of divorce. All right. At the court, mean to me, and it's all better to watch a court. Okay. Anything I say, Munaka Sakana, they are court to say, so, threat of life on bone to an easy court advices will be a better than the baby, unless it deems fit. Say, tension will not do about which member ideas to go about the soon. Now, Becca will be answering the baby. Now, what do you mean? So you boom say what I will continue. According to Bama, lawyer, or say, no, Bama is what Chubby Kakana. It was Barney sense and into one to me. But so to me, I say, I saw me to Chubby Biamuana. That is correct. But say, some no grounds of divorce. Ah, okay. All right? And your grounds of divorce, say you have no whiskey. It's not just say you're doing It's a lawyer says, oh, Diana Mona Papa on Faso. One, I will say, I'll come back to the court. Now, I'll see you lady, you know. Now, we'll see you, Berman, ex party. And because we're family, we're family intellectual asset property. So, it will be where we will remember if we need the pump and some of bar a copy memorial, no meaning now, Berman inside. Into the intellectual property. Into the womb, I call baby Shabema Nessa. Unless who are and then your manager Paddy. And then I could do this answer. Into one, obey Messi or Bano, for breach of contract. And now, one is to obey Messi, then I call so for assets of intellectual property. So, my name is Rete. You begin to work out and some cool war there. And can some quite go our dear dear and the court to the here. It's one a tie is fear the election. So what to me so fear the one we are bane. It's a bane. Let a padia dear and woman can be an a bane to a dear and your sparkle for dear. It is a funny so move or more car, or more full okay. That's a funny thing. Or banning Pokran or worry Bermano. And now I real about soon to meet Jim or day a Japanese video, just Berman Duna. Berman the track for we say alimony. Or the alimony now should be a Japanese beer or the amateur court. So we will ban it. Many years what you are never met in and the court can go further and further to know say at the end you didn't have the ampana say or ban it the ampana and as a point of say to claim the property on my manager Fentino and now or person do the day into one case or waiting your court. Waiting your court. I banning I said them a funnel. Not at all. Yatino Yanti Yabe advising on that. Young Nana, you bet to a free hay. Yeah, that's it. Lawyer will bring a boy and you couldn't cover bra. So what's it? Or say, or ban in the quine. Say, Brian, you to chemu. Or back worry. Tea. Say, and I'm over for you why you be 12. Antipon. Na, bossy or cowboy, no. So much at your muntia. If you know Musiano, or make him no more cock and coachum, no opinion as soon ye. And this I pay my lady. Name because I didn't know at Dawson. Which I say, I didn't know Dawson. I dear crowdy, Nipano, would him recassa a bog guy since so hard, Jane. My lady was an anona maker. Bogus Nadia or Moya, no, my lady, I know you. Sabrina, baby. Blammy Pacha, who see him, what did giant, yes, son. Oh, yeah, cracker. Na broken heart and we're by, yeah, net to say. Fire femu kakrani in Siadi. But you'll be an idiot. What DNA will say, a dawodoma. A do baby crab or Madame Cassam. Let's see. Brotherhood. My car could bore me my papa between Casagua Casamunum.
awalija ne ba sa no yeah efe wutirim mimi krom se mentina hoda eso ba sa no asenua ukotena obe 1 year hona ka akobọ me no ye na say embroidery no wajai but you see them majai na me business we by majai see by fina on say ebe hin ase we be organize wa brabo no I fina se me se no my no ma kakra ma menti na chese oba no na open I said na me wan se ne ba sa no obi a okọ school we bia o se ko ma no if mbusa no ma me so no am say oni obi a oba ko na be fa no a friend say uso na oba ko na fe akofo obi a wo ha pa de say asema masse ka kire me no enti ubetumi akasa kwa bi so wasi ni gu awade no ana oba na no afa and you meet fancy obi a say bia me ka ho na bia me fancy obi a de you can bet him dia show obi dia na oboa boga no wa omo wale ye boga ne ko oh yes boga na ko about 2 times omo wale na anu ye ai omo last year October Johnny boga ni so mote mini baby omote ndi mini baby omote abija friend say wo ye ne be kasa ba che kira se yinya no onfa say grow fine emi ya he di bra obi afre o se nyensa na wodom wo buru papa o se wo buru papa nyese wo dididi wo obi a maledi nya didie kwa wo na no de oba ba na betini papa yesi se de wusi tietia so no maledi eduru baby ni anso mu ana ya asem ba ko mo de edu akire won se ye freka e brodroso nti oba no na busuafo ohwe ai do freka na me kan sabi obi a wo ne baba yiwa e de na ko nurse wa be wale na o ma me no sa ma buru nu nkuno ana wasaje atum so se akra na ware ampa awade ne de wa confirm so ware ampa ne ho asede o munyew anti maka kire no nti o mumfre ne no mu ntia no mu fa ko 0551 931 0548 931 931 abrante kama wo yi wadwuma waton sam ntenta wo brobo isagea na ne hwanya hwan edu na jo wa yi twan yeah my lady wo so a on sole no waje wo wa yetentan kan tell say I can't. My lady boko wa kan tell wo so boko ai wo na ba bi enye ye say twan